Ассаламу алейкум, дӯстони арҷманд, ҳозирини гиромӣ. Добрый день, дамы и господа, многоуважаемые гости. Шуморо ба маросими анъанавии ҷоизасупории Федератсияи футболи Тоҷикистон зери унвони Файзи футболи тоҷик хайрамақдам мегӯем. Добро пожаловать на праздник футбольных воспоминаний и, конечно же, чествования лучших в уходящем году. Соли 2018 дар ҳақиқат соли хотирмон дар таърихи футболи сайёра ва махсусан бо бурду бохташ дар таърихи футболи тоҷик соли заррин буд. ҳунарнамоии дастаи наврасон ва ҷавонони Тоҷикистон дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё бори дигар исбот кард, ки барномаи пешагузоштаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи мамлакат дар амал татбиқ шуда истодааст. Действительно, в этом году мы дали о себе знать на всю Азию и на весь мир, так как наши юношеские и молодежные команды своим мастерством напомнили миру о славе таджикского народа. ҳозирини муҳтарам, айни ҳол барои оғози расмӣ бахшидани маросими ҷоизасупорӣ бо камоли эҳтиром ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Хуршед Мирзоро ба саҳна даъват менамоем. ҳамкасбони азиз, меҳмонони гиромӣ, ташрифи шуморо ба ин маросими идона ки бахшида ба ҷанбасти мавсими футболи соли 2018 доир мегардад, лутфан шодбошу хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. соли 2018 дар таърихи футболи миллӣ мақому ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. дар ин сол аз самараи фаъолияти дастаҷамона ва талошу заҳматҳои якҷояи мову шумо футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба комёбии калон ноил гардид. роҳ ёфтани дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ба ҷоми ҷаҳон 2019 аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бозии футбол дар Тоҷикистон устувору бо низом пешрафт намуда оммавитар шуд ва ба марҳилаи нави рушди инкишофи худ ворид гардид. қобили қайд аст, ки бо оғоз гардидани соли нав дар футболи ватанӣ ҳам мавсими нав рушд мешавад. тими миллӣ, дастаҳои мунтахаб ва клубҳои футболи Тоҷикистон дар бонуфузтарин мусобиқаҳои расмии байналмилалӣ ширкат меварзанд. ин маънои онро дорад, ки соли нав барои футболи тоҷик соли амалигардонии нақшаву чорабиниҳои ҷадид ва соли фатҳу қуллаҳои баландтари варзишӣ хоҳад шуд. хушбахтона барои роҳандозӣ намудани нақшаву ҳадафҳои худ дар мо ҳама чӣ мавҷуд аст. ҳам майдону майдончаҳои мусири футболбозӣ, ҳам шароитҳои хуби машқу тамрин, ҳам мутахассисони соҳибтаҷриба ва муҳимтар аз ҳама истодҳои наврасу ҷавони болаёқат. зимнан вазифаи ҳар яки мо аз он иборат аст, ки бо дасту дили гарм фаъолият намуда ҷиҳати пешрафти соҳа саҳми арзандаи худро гузорем, то фардо дастаҳои мунтахаби миллӣ дар бузургтарин мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамбардори шарафманди ватан бошанд. бо ояндаи дурахшони футболи миллӣ умед баста боварӣ дорем, ки дар натиҷаи кори дастаҷамона ба ҳадафҳои аслии худ мерасем. бо истифода аз фурсати муносиб бори дигар ғолибону ҷоизадорони мавсими футболи имсоларо ба дастоварду комёбиҳояшон табрик менамоям. инчунин ба сарпарастон, шарикон ва ҳамаи он ташкилоту муассисаҳое, ки давоми сол бо мо буданд, ҳамкорӣ дошта дар рушди футболи ватанӣ ҳиссагузорӣ карданд, изҳори сипосгузорӣ мекунем ва боварӣ дорем, ки ҳамкории судманди дуҷонибаи мо дар оянда низ идома мекунад. дар анҷом фарорасии соли нави мелодӣ ва ҳамаи шумо шодбош гуфта тамонои онро дорем, ки соли нав ба хонадону ба рӯзгоратон шодиву фараҳ ва хушбахтиву хурсандӣ биёрад. саломат бошед.
Шукран. ташаккури зиёд ва ҳамаи ин дастовардҳо дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вуҷуд омадааст. дуои падаронаю хиратмандона ва сиёсати абарҷастаи пешвои миллат ҳар яки мо ҷавононро водор менамояд ки барои баланд бардоштани эътибору мартабаи миллати тоҷбарсари тоҷик заҳмат кашему дар майдонҳои варзишӣ рӯзтамона ҳунарнамоӣ кунем. Да, Бабаджон, ты действительно прав. Все эти заслуги и достижения благодаря правильной поставленной политике правительства нашей страны в области развития спорта, в особенности футбола. рӯйдодҳои бенадиду хуш дар соли равон бениҳоят зиёд буданд ва ҳоло манзури шумо филми кӯтоҳмуддат бо лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи соли 2018 манзур мегардад. Внимание на экран! соли 2018 барои футболи тоҷик соли таърихӣ ва соли амалисозии ормону орзуҳои дерина ба ҳисоб меравад. бори нахуст ҷоми ҷаҳон оид ба футбол бо роҳбарии қаҳрамони ҷаҳон ва аврупо Кристиан Карамбиё ба Тоҷикистон оварда шуд ки ин рӯйдод саҳифаи навро дар футболи меҳан боз намуд. ибтидои сол ҷиҳати такмили дараҷаи такассусии мураббиёну доварон, нозирону менеҷеру маркетингҳо, роҳбарони клубҳои футбол ва духтурони варзишӣ, бахшҳои бозомӯзӣ ва семинарҳои байналмилалӣ доир гашт. иштироки дастаҳои истиқлол ва хуҷанд дар мусобиқоти ҷоми конфедератсияи футболи осиё оғози марҳилаи омодагӣ ба мавсими нави футбол маҳсуб меёбад. дар ин раванд мусобиқаи ҷоми олии тоҷикистон аввалин чорабинӣ дар мавсими футболи соли 2018 буд. дар лигаи олии футболи кишвар 168 вохӯрӣ баргузор шуд ки он бо пирӯзии бошгоҳҳои истиқлол, хучанд ва кӯктош хотима ёфт. маросими бо тантана оғоз намудани майдонҳои варзишии муосири футболи хурд бо иштироки президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти конфедератсияи футболи осиё Шайх Салмон бин Алхалифа идомаи иқдомҳои созандаи роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ду 24 бозии футзал дар миёни 8 дастаи дараҷаи такассусии касбӣ бо истилоҳи про хотима ёфт ки дар он бошгоҳҳои футзали Соро Компания, Сипар ва Садовая ғолиб омаданд. иштироки мунтахаби футзали ҷумҳурӣ дар марҳилаи ниҳоии чемпионати осиё ба дарёфт ва интихоби афроди болаёқат
замина гузошт. ба қатори иштирокчиёни марҳилаи ниҳоии чемпионати осиё шомил гардидани тими футзали тосини 20 ҷумҳурӣ низ паёми неку самаровари соҳа маҳсуб меёбад. ду марҳилаи анҷомёфтаи бозиҳои лигаи якум 364 бозиро дар бар мегирад ки дар ин миён дастаҳои истаравшан, эсхата ва ваҳдат ҳамчун бошгоҳҳои муваффақи мавсим эътироф гардиданд. дар заминаи рушди футболи наврасон чемпионати мамлакат миёни дастаҳои тосини 15, 17 ва 18 баргузор шуд ки аз рӯи низоми рафту баргашт 512 вохӯрӣ доир гардид. чемпионати тоҷикистон миёни собиқадорон идомаи ташаббускориҳои федератсияи футболи тоҷикистон буда дар рақобатҳои имсола 144 бозӣ доир гардид. 6 сабқати аввалин чемпионати имсолаи бонувон муждаи эҳёи футбол дар манотиқи кишвар мебошад. дар соли 2018 мунтахаби бонувон дар марҳилаи муқаддамотии олимпиадаи 2020 ширкат намуда барои рушди футболи бонувон пайраҳаи дигарро боз намуд. мунтахаби футболи ҷавонони мамлакат дар марҳилаи муқаддамотии чемпионати осиё зафар ёфта ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфт ва дар миёни 45 кишвари қора мақоми панҷумро касб намуд ки ин ҳам ифодагари роҳи бошарафонаи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дастоварди шоёни сол аз замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ ва мавҷудияти футболи меҳан ин медали нуқраи мунтахаби наврасони 16-солаи тоҷикистон дар чемпионати осиёи кишвари малайзия маҳсуб меёбад ки таърихи футболи кишвар то кунун назирашро ёд надорад. умедворем ки ҳамин ташаббускориҳо ва комёбиҳои бемисл дар соли 2019 низ такрор ёфта дар Перу ба мо насиб мегардад ки васфи пирӯзии футболи тоҷик намоем. итминон қавист ки футбол дар ҷумҳурӣ боз маҷрои тоза касб менамояд. барои сарпарастони расмии футбол дар соли 2018 арзи сипосу миннатпазирӣ менамоем.
دوستان عزیز، حاضرین گرامی، مراسم ما اصلا معین کردنی بهترین های فوتبال در سال 2018 است و این حال مراسم جایزه سپاری را از فوتبال کودکان و نورسان آغاز میکنیم. برای به پایان رسانیدن فوتبالبازان کسبی و در مجموع رواج فوتبال میباید توجه مخصوص به فوتبال کودکان و نورسان ظاهر نمود. Именно по инициативе Федерации футбола Таджикистана начали проводиться чемпионаты среди игроков до 15, 17 и 18 лет. Если раньше весь чемпионат проходил в одном месте, то сейчас команды проводят свои встречи по системе дома и в гостях. همه این موفقیت ها از فوتبال کشور و همچنین از فوتبال کودکان و نورسان سرچشمه میگیرد. امسال باشد در مسابقات لیگ کودکان و نورسان چهره های نوی فوتبال کشف شدند و اکنون توجه میکنیم دوستان عزیز به بهترین ها در لیگ تا 15 ساله. Для вручения премии на сцену приглашается член исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана Фатулло Джалилов. و اکنون دوستان ارجمند سه جایزه‌دار در این номинация ها به صحنه دعوت میکنیم. Лучший тренер лиги до 15 лет Исмаил Саидов. نشانزن این مسابقات محمد وارث سعیدعلیев. И лучший игрок Кароматулло Воронов. Ну а мы переходим к следующим номинациям. В юношеской лиге до 17 лет было очень много претендентов на звание лучшего. И, конечно же, по итогу были выбраны лучшие. بله شایما دور نهایی مسابقات بین بازیگران تا 17 ساله تنها در پایان مسابقات معین شد، اما ما اینجا بهترین ها را از میان تمام فوتبال بازان لیگ فوتبال نورسانی تا 17 ساله خواهیم دید و حالا توجه میکنیم به بهترین ها در این номинация. برای سپردن جایزه ها به صحنه رئیس فدراسیای فوتبال شهر دوشنبه اعضای کمیته اجرایی فدراسیای فوتبال تاجیکستان انورشاه میرزایف دعوت می شوند. Мы приглашаем
нишонзан Сунатулло Азизов. И лучший игрок Нушербон Хомидов. Наряду с радостными событиями в уходящем году не обошлось и без потерь. Ушел из жизни ценный сотрудник Федерации футбола Таджикистана Владимир Думлоджонов. Он долгие годы служил таджикскому футболу и внес немалый вклад в его развитие. Светлая память Владимиру Шакировичу, он будет вечно жить в наших сердцах. Мавсуф солиёни зиёд барои тарбия намудани футболбозони навраси мамлакат саҳми арзанда гузошта, дар тарбияи футболбозони навраси 15 ва 17 сола саҳми бениҳоят зиёд гузоштааст. ташаккури зиёд. Соли ҷорӣ дар чемпионати Тоҷикистон байни бозингарони 18 сола 18 даста дар умум ширкат намуда мусобиқот дар ду марҳила ҷамъбаст шуд. Впервые в нашей стране была проведена молодежная лига до 18 лет. Среди многочисленных футболистов до 18 лет только 2 удостоятся награды. ва ҳамчунин аз миёни 8 мураббӣ як нафари он беҳтарин дар мавсими имсола маҳсуб меёбад. Ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ғолибон дар ин номинатсия. барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна директори генералии ширкати сел сарпарасти лигаи кӯдакону наврасони Тоҷикистон Озодхон Давлатшоевро даъват менамоем. Приглашается на сцену лучший тренер лиги до 18 лет Хикмат Фузайлов. нишонзани ин мусобиқот Абдуллоҷони Қурбоналӣ. И лучший игрок Алинур Ниёзбеков. муборак бошад ва дӯстони азиз, маросими ҷоизасупорӣ фикр мекунам бе савту наво ҳеҷ аст ва дар маросими бошкӯҳи имрӯзаи мо якчанд овозхонҳои хушовози кишвар қарор доранд. Под ваши бурные аплодисменты на сцену приглашается прекрасная Мадина Акназарова.
В Таджикистане была образована женская лига, целью которой является развитие женского футбола в нашей стране. бале нагуфта намонад ки дар мусобиқоти имсола байни бонувон 8 даста иштирок кард ва бори нахуст дастаи зебонисои шаҳри Душанбе барандаи медалҳои тиллои ин мусобиқот гардид. Среди женщин, как и у мужчин, только 3 удостоятся награды. Внимание на экран. супоридани ҷоиза ба саҳна директори генералии ширкати Coca-Cola дар Тоҷикистон Эзел Агаоглу даъват мешавад. Мы также приглашаем на сцену лучшего тренера женской лиги Нодиру Мирзоеву. Нишонзани беҳтарини мусобиқот Лайло Халимова И лучший тренер Сайора Саидова.
сипаришуда дастаҳои футзали Тоҷикистонро шароити майдондорӣ дар майдонҳои муҳташами Осиё муяссар шуд ва мунтахаби футзали мамлакат дар 15-ум чемпионати Осиё байни 16 дастаи беҳтарини қора ҷой гирифт. Следует отметить достижения футзалистов до 20 лет, которые в этом году вышли в финальную часть чемпионата Азии. А на отечественном чемпионате страны равных не было команде «Соро Компания», которая впервые завоевала такой долгожданный трофей. Дӯстони азиз, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба беҳтаринҳои футзал. Для вручения награды на сцену приглашается представитель компании «Профи Принт» Соледжон Валиев. акнун се ҷоизадорро дар ин номинатсияҳо ба саҳна даъват мекунем. Беҳтарин мураббӣ Пайрав Воҳидов, беҳтарин бозингар Раҳмоналӣ Шарипов ва нишонзани беҳтарини Лигаи касбии футзал Баҳодур Хоҷаев. ва бовар дорем ки дар соли 2019 дастаҳои футзали мамлакат дар мусобиқотҳои сатҳи қора боз ҳам хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ мекунанд. Ва дӯстони азиз, рушди футбол дар мамлакат ва ширкати дастаҳои Тоҷикистон дар мусобиқаҳо бе сарпарастон ҳеҷ аст. Имсол ширкатҳои бонуфузи ватанӣ аз қабили ширкати мобили Тисел, ширкати ҳавопаймоии Somon Air, ширкати нӯшокиҳои Тоҷикистон Кока-Кола, бонуфузтарин ширкат дар Тоҷикистон Талко ва ширкати Профи Принт барои пешбурди соҳаи футбол бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамкориҳои зичро ба роҳ монданд ва роҳбарияти Федератсияи футболи мамлакат бо хушнудӣ аз ҳамкориҳои пайваста изҳори миннатдорӣ менамояд. Ну что ж, дорогие друзья, подошло время объявить лучших в первой лиге страны. агар имсол дар мусобиқаи Лигаи якум мубориза барои ба даст овардани зинаҳои ифтихори пуршиддат бошад, дар ин миён беҳтарин мураббиён ва беҳтарин футболбозон барои ҷоизаҳои асосӣ талош карданд. Ваше внимание на победителей в этих номинациях. На сцену приглашается первый заместитель директора телеканала «Варзиш» Норов Парвиз. ва ҳамчунин се ҷоизадорро дар ин номинатсияҳо ба саҳна даъват мекунем. беҳтарин мураббӣ Шуҳрат Шамсиев, беҳтарин бозингар Илҳом Баротов ва нишонзан Бахтовар Наҷмиддинов.
муборак бошад ва сарчашмаи тулӯи бозингарон ва шомил шудани онҳо ба ҳайатҳои асосӣ аз ҳайатҳои ҷавонони лигаи олӣ сарчашма мегирад. Ба ҳамин хотир дар анҷоми мавсими имсола беҳтаринҳои ҳайати ҷавонони лигаи олӣ низ муайян шуданд. Давайте же узнаем, кто стал лучшим в молодежном составе высшей лиги. Внимание на экран. Для вручения награды на сцену приглашается генеральный директор компании Global Leasing Махшулов Парвиз. ва акнун се ғолибро дар ин номинатсияҳо ба саҳна даъват мекунем. Мураббии беҳтарин Уктам Сатторов, нишонзан Тоҳир Малодустов ва беҳтарин бозингар дар ин сину сол Сунатулло Исмоилов. Поздравляем всех победителей! В этом году наряду с чемпионатом Таджикистана среди команд высшей лиги, первой лиги футзала и женщин также прошли ряд соревнований среди ветеранов таджикского футбола. устодони футболи тоҷик бори дигар исбот намуданд ки таҷрибаи солҳои футболбозӣ бо мурири замон ба монанди об бух шуда намеравад. Дорогие друзья, давайте же узнаем победителей в категории ветераны таджикского футбола. Для вручения награды на сцену приглашается председатель Совета директоров компании «Талка» Шерали Кабиров. ҷоизадоронро дар ин номинатсияҳо ба саҳна даъват мекунем. Мураббии беҳтарин Саидали Абдуллоев, беҳтарин футболбоз Мансур Ҳакимов ва нишонзан миёни собиқадорон Саид Ҳомидин Амиршоев. бошад. Ёдовар мешавем ки Мансур Ҳакимов ҳини ҳунарнамои соли 2000 дар чемпионати Тоҷикистон аз дастаи Хуҷанд бо 28 гол беҳтарин футболбоз дониста шуда буд. Еще раз примите наши поздравления. В этом году Судейский комитет Федерации футбола Таджикистана для повышения уровня мастерства судей проделали большую работу. Аз миёни довталабон дар ин мавсим танҳо як нафар арзандаи беҳтарин довари сол буд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Для вручения награды на сцену приглашается вице-президент Федерации футбола Таджикистана Урунов Алишер. Беҳтарин довари
соли 2018 Саёдҷон Зайниддинов. дар соли 2018 мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон на танҳо таърихи футболи меҳанро сарнавишт намуданд, балки ҷаҳонро аз эҳёи шерони футболбози тоҷик дар майдони сабз огоҳ карданд. Выход юношеской сборной Таджикистана до 16 лет в финал чемпионата Азии является действительно историческим достижением для нашей страны. дастоварди наврасони кишвар тавонист мардуми моро боз ҳам муттаҳидтару муштоқи майдондории футболбозони тоҷик намояд. ҳоло ба ҳайати дастаи наврасони 16 солаи Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои фахрии устоди дараҷаи байналмилалӣ тақдим мешавад. Для вручения награды на сцену приглашается председатель Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Абдуллозода Ахтам Рустам. ҳайати мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистонро ҳам ба саҳна даъват мекунем. муборак бошад ва дастаи
منتخب نورسانی 16 ساله تاجیکستان در سال 2019 در مسابقات محتشم سیاره چمپیونات جهان بین فوتبالبازان تا 17 ساله شرف کشور ما را حمایت میکنند. А теперь под ваши аплодисменты выступает Иззат Шарифи. شیرانی مردی میدان دسته فوتبال بازان زور و توانا هستید نسل رستمی داستان زور و توانا هستید نسل رستمی داستان نشانی ناموننگ است ضربه هر نفرتان عالمی افتخار است هر گل و هر زفرتان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان با دروازه حریف زنه گلی بهترین با حمله های متین با ضربه آتشین با دروازه حریف زنه گلی بهترین گل بزنه هر زمان با دسته حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان گل بزنه هر زمان با دسته حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان دوستان ارجمند حاضرین گرامی اکنون نوبت با قسمت نهایی مراسم رسید و بهترین های موسم امسال در لیگ اولی انتخاب شدند و چنانچه ما شما شاهد بودیم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ اولی در سال 2018 در 3 مرحله جانباز شد و غالب تنها در دورهای اخیر معین گردید. Да, Бабаджон, действительно, мы подошли к кульминации нашего мероприятия. Итак, среди всех претендентов были выбраны только самые лучшие. А мы начинаем с номинации «Лучший вратарь высшей лиги». Внимание на экран.
Для вручения награды мы приглашаем на сцену члена исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана Сайфединова Фаргода. Также на сцену приглашается лучший вратарь Никола Стошевич из команды «Истихлол», город Душанбе. имсол дар дастаҳои лигаи олӣ нақши ҳимоятгарони дастаҳо хеле чашмрас аст. ҳимоятгари беҳтарини ин мавсим ки аст? Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. барои супоридани ҷоиза ба беҳтарин ҳимоятгари соли 2018 ба саҳна аъзои кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Баротали Ҳомидзода даъват мешаванд. ва ҳамчунин беҳтарин ҳимоятгари соли 2018 Хуршед Бекназаров аз дастаи Хуҷанд. А сейчас, дорогие друзья, мы узнаем имя победителя в номинации «Лучший полузащитник высшей лиги» в уходящем году. Мы приглашаем на сцену заместителя председателя комитета по спорту Дильшода Назарова. На сцену также приглашается лучший полузащитник высшей лиги Кароматулло Саидов из команды «Хатлон» города Бохтар. аз миёни беҳтарин ҳамлагарон дар ин мавсим танҳо як нафар аз ҳама беҳтарин интихоб шуд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба беҳтарин ҳамлагари ин мавсим.
камбалагари сол намояндаи ширкати Somon Air Джеймс Рис даъват карда мешавад. Ҳамлагари беҳтарини мавсими имсола Ҷаҳонгир Эргашев аз дастаи Хуҷанд. В этом году никто не сравнился с количеством забитых голов этого номинанта. Посмотрим же на экран и узнаем, кто он. Для вручения награды бомбардиру высшей лиги приглашается на сцену член исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана Саидзода Шоурух. Также приглашается на сцену бомбардир высшей лиги Шередин Бобоев из команды «Истиклол», город Душанбе. دوستان ارجمند وقتی اون رسید که اسمی بهترین مربی سال رو بفهمیم. حالا توجه میکنیم به اکران. برای سپردن جایزه به صحنه نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورایف دعوت میشوند. بهترین مربی سال 2018 از دسته کوکتاش علی جان توردینظرов. Что ж, дорогие друзья, мы подошли к финальной номинации нашего сегодняшнего праздника «Лучший футболист года».
приглашаем на сцену лучшего игрока Эхсони Паншамбе из команды «Истеклол». و از همه بهترین های مفصومی امسال لیگ عالی دعوت میکنیم که عکسی خاطروی بگیرند. مرحمت. دروازه‌بان بهترین، حمایتگری بهترین، نیم حمایتگری بهترین، حمله‌ور و همچنین نشانزن مسابقات لیگ عالی. Мы приглашаем всех победителей высшей лиги на церемонию фотографирования. و همچنین همه جایزه‌داران موسم امساله فوتبال تاجیکستان را برای عکس خاطروی گرفتن به صحنه دعوت میکنیم. صحیفه فوتبال مملکت باز هم رنگین‌تر می شود و به دسته‌های فوتبال کشور در سال نوین برای رو کامیابی تمنا می‌کنیم. Дорогие друзья, на этом мы завершаем сегодняшний праздник. Мы надеемся еще раз встретиться уже в 2019 году, чтобы также подвести итоги, рассказать о еще больших достижениях наших футболистов. И пусть таджикский футбол процветает,